hunu me mo na fa che me don't be surprised enya me ania ma be ye enti we de be sere wa ai me de fa ye kasa fidie so ye so pa se maka kire nyame a na aka kire mframa nti anopa yi in fact me ra ho aside holy ye ka kire me say na me papa ba me ra ho but enya me anso we de me sere wa papa fa che me yi papa nyame ya adomu a ye be ne ya settle the case I don't know to say Nyame ya do me ho ye on some no aye den anopa we I'm fine. I'm so good. I'm so excited that Radia Mami or the enquire me. And I am in Consia we so yet in Quimuna Ewan dia from top management down to everyone. Yes, every single person here in this building. Just an idea ready as just say you be an opinion science. Say yeah, say dear naturally say some dead na. Me da my main we know e can as some on me me my I'm okay, I'm fine. So as long as you have Mr. Kumi as your husband, you don't have any worries in this world. Now I already so trying, see. Hey, any I go, I so try. Mr. Kumi, na you did see actually say. I so try. No explanation is between us. Don't explain to anybody. Don't owe anyone any explanation. It's between us. No, this one call for an explanation because no, please. We'll do that off air. Okay. Thank you so much. You're welcome. In TTA phone said I must pine and I must be breeze. Say, I bring you now. You are with us. Just say, they've already tuned in, waiting for us to bring them the stories in teachers. Say, the Americans are monka home from now till 9 a.m. The stories in a bedroom. Come over to you. Yeah, and I pay some more yet, na you hear Uncle Padom, yes, so you pa. Na na yes en dwumadi na hye ho behia se enkoma ebema ya brabo sipi na ya hye hu nkran nti emra so yento aso yanku anim na no pai yen hye hu nkran Ano pa yen kasa nkyere ye nuanu ma fe na my madwen se mo be wade ena no pa ye ne mo ena e kasa yi tie ni ye pa afi na obe pe oba na se be ma opese woni ni ntu ana mo tie ni ye toda ya brabo mu obi timi bɔ ne homoden ase me mo bi ankasa manim da me de me position me ho se na be ya obi antimi nkasa manim me ne nkoda endi agro me ni obi ya endi agro se na obi ya betimi akasa manim enti sa nipa ne da bia behu na kyerɛ sɛ wae kuntan na pɛsɛ opɛsɛ onyobu e onipa anim but toda obi etimi nya okasatia anaso obi etimi ebu animtia wo bra wo nya sa nipa ne hwe especially anasa ni titru ne se uchisi partner opese woni ni ntu anama on dache megidi e pa se what da se obi ka se na be ma inti onu oba bi nete inti oba bi se so sebe be ma bi eda na chi ana nyina ne se bia na ukunu ana oyere akwada suban bi adi e wo nipam na sa ni suban na oda na de onipam na ye nipa fe sebe oba pa utie na no kasa oba pa uti o hwe ni suban oda na di obi timi hwa na kasa nti oba yi na hwan so na yiri ni na be ma ben su ni ye ma so de ye bro na hwan na akofa wi ato ne so eya na eba ni se ya nipa na otu sa na mo no nipa na oka sa asem no yenya ne kasatia o na mom wa wo tifi a wo dwen ho no wa akofa sa nipa ne se wo yiri ana sa wukunu no wona ye kasatia o na hwan so na akofa oba yi ato ni su ye ne sa nipa ne so de na hwan so na bomode akofa ba ma ye ne ma so de ye bro enti eba ni se ya emfa ho ne se na utu anamo emfa ho ne se na woka wasema wo pese nipa be kasa wanim nipa wa choose ne se wo life partner enti nipa timi e kasa tia wo anopa yi nkura hyesem ya futu e ba akopɛ hwe nipa
obefa ne sɛ oyire yie hwɛ nipa obefa ne sɛ okunu yie hwan na wofa ne sɛ oyire hwan na wofa ne sɛ okunu hwan na wofa ne sɛ o life partner bomadi ya sɛ emre ne so sɛ ofo obi sɛ okunu ofo obi sɛ oyire a sɛbe obefa nipa onim nyansa sɛbe obefa nipa obeye anaso betoto ne niam yie onipa mu na ekina bi sɛ nipa no eda suban bi adi ekina bi sɛ nipa no kasa onipa mu a nipa enko bi sɛ hwan na ne kunu nie hwan na akɔfa bema we ato ne so ma so de bro hwan na akɔfa obey nti obey bema bi eda nachi ene na saa bema no nya na hwɛ eba ne sɛ ya saa oba no yenya ne kasatia na mmom wa wo tifi a odwen ho no na ye kasatia wo enti eba ne sɛ na upue esi abonten na yehu a okay na no sister na odi obi atam ni kun na ekɔ no sentia ohwe papa yi a na cheso no na obefa maame eba ne se na chese enye oba ne na yenya ne kasetia wo a wo tifi a wo dwen ho no wo na ye kasetia wo nti anopa ye nkomo etia wa se eba se utwisi wo life partner bomodi ya se obetwisi nipo nim nyansa nipa onim se meye bibi na sanko ya ye bekasa e de atia me kunu nipa onim se meye bibi na sanye ye bekasa e de atia me yere nti otu na namon bi ana so ye bibi ana so bue na no akasa odwen ho sa nipa no ene wose wo mfa no nti ye besre se yesisu a ye koye nim a ye pe oba na se be ma na ye ne natu anamo no edu se ye bechusi ye life partner ye me ninda ho enkonko ba se ye bekwa kofo bi akeke na namon nanum kasanti na otifia na yedi watam na hwan na odo ba we achi na hwan na akɔfa bema we ato ne so na hwan na akɔfa oba ya ato ne so eba ni se ya wa otifie odwen ho bu ho de na so eba ni se ya wa otifie no o partner wakɔfa na to ho so ti etimi kasetia no ema ebi kan enti bomode ya se ho kwan ne ba se ubechusi o life partner obema wani ada ho no afa oba sebe onim de bema onim de oba sabi onim nyansa bema onim nyansa anopa ya mo ache amo akwaba edeba max 89.7 mafutu sam kakre wa supreme yo kofi o man ya woman o man ya mama na enyi baby akọ wacha za ya ware. All right, I'm saying yanku anim na yemfa ye news headlines jumadi na to aso emfa ma ho ene enkoma hodo ababe pie mu ewo man mu anopai no naposo yemfa ma na yenko yanim abusuafo yensa ma makwa ba biom yenua ema kunu ye jeso ukunu no fra ne yenua so say o man yakwa ba na am say yenua na ukunu no fra ne yenua Debbie only Debbie we have a way we address ourselves off air, so that's okay. Fine mama menye no amebodua wa amenko we the way you are you are in the crowd Wanopia na wanopia yo bam cho yanku anim na nkoma hodo na no pai ababe pie mu ewo man mu yemfa ensom yetiefo yanku anim. As always, our signature greeting, a very good morning to our cherished listeners. I bring na munya ye hodo etna emufidie ho. You tune in to Max FM 89.7 to always get updated with news around the world. And going into the news headlines for today, beginning with the general news as always. First on our bill, we have Sraj finds former GRA boss guilty of 9 million procurement breaches, refers case to Attorney General. Daily Graphic. When so Daily Graphic and the way about watch the say, Ukopiemu ewo GRA Akachia. Wonum penny kwanchrefo na wodi ne dwuma ewo honum enei Sraj abone kwadu a wo kire se ensam a yede eto no so anaza kwadu a yede bone hina no ya ade se owura idifo asese yede nasem no akwakopiemu ewo Attorney General Akachi. OSP insists corruption case against former NPA boss is serious and evidence-based. Ghanaian Times nso na eka we special prosecutor na kire se ya ade se ukopiemu ewo National Petroleum Authority for Akachia Dr. Mustafa Abdul Hamid ya na wodi ne dwuma ne nsam a mpanimfo eguso a wonu mahwehwem no ya ade se wodi ho efo.
Galamsey suspend all mining to save environment. So Fire Ekufu, sitting newsroom. Sitting newsroom so ena eka we ya maame oba penny anase owura yere Sophia Akufu ya na wodi no dwuma se Chief Justice ena ene odi ensem ya todwa wo kire se empanimfo enhwe na Galamsey hu ensensem bia no wonom enkana emfiri honom se de be ya yensa ase ho nsem so ebetumi agina. To the Health Ministry. Health Minister donates anesthetic machines to Kolebu and UGMC Ghanaian Times. Ghanaian Times is so ena eka we oswafo a wo hwe apomuden ne yarehwe ho nsem so owura minta anaso nmunyamfo minta akando ena ne yaba betodwa se wodi emfidie ene akade akwakopie mu ewo ayaresabe ahodo no a wo hwe se ayarehwe ho nsem so ebetumi agina brand ewo my Ghana. To the Education Ministry, SHS TVET food vendors to strike over 10 months unpaid services. Daily Guide. Daily guidance so ena eka we o kire se ukopie mu ewo ye vocational schools ene ye secondary schools ahodo no a enuane tonfo a wonom ewo ho ene de wonom de ababetudwa se hwebe wonom ebeti atua ni nyina ne se aban de wonom eka bosome mako edu ya wontua wo mo eni nti wo mo behwe na wonom ate atua aye wo ye kire. Still on education, don't charge new fees for 2025-2026 academic year without parliamentary approval. GTech cautions tertiary institutions. TV3. TV3 so ena di we aba we ye Ghana Tertiary Education Commission ya yetwa won tia efe won GTech no wonom e de aba betudwa se emfimpinu ene aduonu no mo ya ye womi ekosi ni emfimpinu ene aduonu nsia ne ye ka ne se academic year no na chese year bia ye fa suku foforo no wonom e kire se ukopiem e wo tertiary ahodo no a eni kwan se first year anase school fees a wonum a womo eba first year no ensese wonum age womo school fees until say abai anase mrahye bedefie atenase age atomu say empanimfo engi school fees ensem we na wonum ede atoja TV3 for ene de buy. Salaries are paid according to negotiation. APSOC chairman Max Online. When so APSOC chairman Dr. Anase Mr. Ibrahim na eka sansem we wo kire se ubepie mu wonom akache a won na wo mo hwe private security guard for eso that is wo mo ye ekuo batan a private security guard na wonom ehwe wo mo so ni nyina ene se efie ha beye na wotwemi nsani na ekuo bi a wonom ate wo mo so from private security guard association eba ye se wonom akachi anye na empanimfo esisi wo mo yi chairman a wonom na chese woda National Chairman Association of Private Security Organization APSOC ya yetwa ne tia efrene sa na wayi ne ho ano se ente sa na emom de entia ema ne basa ne se wonom ekoje contractor negotiation a empanimfo ne wonom beye ne so na wo mo hwe na wo matua wonom security guard for no so eka enti nsam na wonom emrante ne eka no ente ne sa se sisiri na wonom esisi wo. Away from that, police rescued trafficked Nigerian teenager from sexual exploitation in Takwa. Daily Graphic. When so Daily Graphic ena edebaye aposifo a wonom wo atoye mantamu ena ne yakwa akwaje abawa keto bi wanya emfie ni dunum ni nyina ne se mpanimfo ana se nipa binum de ne ba wo my Ghana mu se wo mra na wo mesi tutu ebra na wo mesi besi bra de ne de aposifo a wonom wotakwa etimi age wo bai afisa enso hwemu. To the Central Region, father who reportedly locked wife, 6 children in bedroom and set them ablaze found hanging on tree. Daily Graphic. Daily Graphic nso ena de ensemi eba ya watch say ya de se wukopie mu ewo achimpem ya eno wo apadenchira owura bia woto ne yere ene ne mansia ya ne nana asokora eka ho epunu mu a chese wo pagya eto edan ne mobi nim ade a eba no so eneide empanimfo akwakohu na wono nso asen ne ho ewuduaso. Away from the general news to the business news, October inflation slows to 4-year low of 8%. Joy Business.
Joy business nso na eka we na kyerɛ afi mu efiri January eba besi eye bosome October eye ade sɛ ɔman Ghana mu ye sidi no etimi agina bra ne yie pa enam so ama inflation anase sɛde ye sidi no ana dollar ne esi kɔ no etumi aba begina ɔha mu abupan enwɔtwe a sɛ de akwakoye ne gisɛm yie pa. Eat Ghana Rice campaign urges public to support local farmers. City Newsroom. City Newsroom ena de ensem we nso eba. Ekuo bi a wonom atu wo ho asi ho a ye frɛ wonom Eat Ghana Rice. Ena neyi wode eye campaign ahodo ahyehye so a ne nyina ene se wonom ebo dawuru a kyere Ghana fo se yan kasa ya mo ana ye local rice na ye hwɛ na ye ndi na entumi emu akwa adwuma. To sports news, suspension on professional boxing to be lifted on November 6. NSA Ghanaian Times. Ghanaian Times nso ena di we aba National Sports Authority ya yetwa wontia from NSA ena di nsem ya ba wo kire se eya ade se tapoli anase wo hya ye de to eye boxing so titiru ene bukom hade ne nyina ne se abrande be fe ne bahubali ni wo ho nsensem ekoba ya ye nsem bebre no ene de abrewa eba na eje ebo ene October busumi ne de to sinsia wonum eyi eye band no anase wo hye no afri Ghana Boxing League so November ya ene na ye yi afri so eniti ene de akoye enigisem ewo boxing for akachipa. International news, South Sudan. Food security experts warn of worsening hunger crisis. African news. African news nso ena di we eba stories anase nkaibo efiri ebibre mu eba South Sudan ena nei wowura bia wono ye food expert e dia todwa wo kire se enam eniema a eye kuro no anase wo man no e ban bo ho nsem a ekoso e wo wonom atenaye e wo oman melim. So these are the stories we have this morning for our cherished listeners. But as always, we are going to discuss one story, and this one, over to you, Greeno. Story brainer. Story na papa na ashe ne ho konfo apa gantuade no. Etumi ashi enipa mako enson. Na chese ne yere according to story no kra ne se ne yere ne manu na ne nana 7 months ya wo yo ba na obi ni ha papa yi na sede wonum esi kire no ya ade se misunderstanding ba woni ne yire no entem some month ago ama wonum kra aka wie ama ekowie cheche sentiase aye adwuma according to enipa ewo honum no obi ni mi esi ya sesi e wo bai esan ebetena awade ase a sa na eja ya afa no ho adwen ya wabomodin apagya ato edan a ne yere ene ne mane ne nananu de na me bisa say at what extent na ebetimi aba to the extent say ubetimi adwene say nipa asmasi mami nku no ena enye ono so nko a wuku no wo manyina na no no botaye be pa na ebetimi ama wa disa abodo for sem no na ara ho say according to story ye wi ono so ahye ne ho akonfo. Oh, so they always want the lighter side of it, where they don't want to go through police. I don't know what I should say, police situations, and I say, I'm going to try. But no ho a otimi ekosen no ho ekun no ho no no ho a otimi ekosen no ho ekun no ho no. We shouldn't be so, because to claim a life, it's not easy. No. This one is not to claim a life. To claim lives. Yeah, point of correction. But that's it. To claim lives, because omodo also ni panson. I mean, oh, say sometimes, and I make her say, I wish at some point, I wish I'm God. Why the bonny we are? Why are you so cool? Me, better wood. Also, better wood. Me, my own. Also, better Africa. Say all day. We are now all day. And need be now what day. Me, because say what at all is the issue? You feel say ent me ent nasi enka. I chanced on the video yesterday where a brandy be. Say this one change. One na yere wo amape basa amunya ena na yere ne maame de ne ho share branch ye no ena onyem no anye maame na anyem onye maame ne pe ne yere ne teme nyem ye obi ye na for ka say aye ni ngwa so pese on free ena oni pa ne ka kire ne say asem be nko na ye ntimi mfa ya no you want to kill yourself.
say ma uyirina you be now you feel say no, this is beyond you. Why don't you file for a divorce? Then you go your separate ways. No, me no. Than claiming the lives of all these people. To the sense, innocent children. Baby no only then. Baby don't know them. The rate sa eniema we kunkuma ware semne sa is so alarming. And no crack and will be never must have been producer. Our dear yes, our dear endo epimukono. Marriage is a beautiful thing, but sometimes I would say that the negative aspect of it, no. Mama baby on my was a busumi be a yanchi of Nico or my dream. And Mama baby yanchi or Nico or my dream because some of these things are otia is so like surprising. So you see, sometimes if you are frustrated, I always say that say be picture or swa. Me say no wanna be picture me, so do you know what I do? I get like a very quiet environment. I go then I speak out. The environment is quiet to be in me. I'm speaking out. I'm speaking out my frustration. If I have to hit something, like the trees are there, me pay me there about trees. I just to calm my nerves. But obi wa her own to me. Obi nim sad no education no still I will form education is still I will form. And obi sorry na say ade ketua bi na o say o jaya wade na say o who be popo ye bi na stigmatization or say o jaya wade good afobose society no. Yeah, those start to raise alarm na o bad and all that. Vulnerable ontumi nka na sem not one but one thing see na fe da kro no because mami Nigerian woman me kind Nigerian for amo yawo we dey obesi osinachi onenyum ne de ekule me we da dey eku dem that make us say we no eku we me we wo so ti ho na enko wi echi no wasai wa brabo osinachi de no kwampo ni kunu no ye nso kwa ye man death sentence yeah but won how chale it's maybe you want to say I orphans. Yeah. What the problem about why the wager witchery. Oh. So sometimes if you think not so mean to me feel more. The people who always stigmatize people, they are going through worse things in their lives. But on back count not or wakata no they be no. They make say sometimes if say me man order, yes man order, I will not let you like put me in that state where maybe it's not me dream say hey I know mommy to and I'm on body for all you know what that person is going through is worse but on become an ain't am I want to not just say or make you look like what you're doing is no but the thing something evil. The thing is education aya ye mpempini ye ma e fa saa niema we hu no e wo say empanimfo hyemu kenapa me kai me ma me gift auntie wono ena wo sha se so be say woman empowerment eno no maami eye nkofo ba hye maami ya say awale gugu awale dudu a egu e wo Ghana nyina ne fa free no me wan so nipa net hu owu yeah me kai last 2 years if I can recall my memory well obi nsuso ne na yiri the same thing o say na yiri ne de ade o on pese na yiri no ne din kura beto oba na busuamu enkura me enso o mo poison kura ne nyina kun wo. Yeah, I think I chanced on that thing too. Yeah. I mean no be no honestly enye Charlie do be say enyo no it's wrong. But the thing is, whether be be teto kakra bi na na di wo ebeba sisters only free ho. Ko jini we busuan for into share na untima fani come na busuan for. You don't have the fact that uko to bright price and all that doesn't mean you all the independent. Enti me na wona wonkume. Catch no ento wa den. Welcome to Thursday morning.
All right, young queen anyway. Max Morning, you live on Max 89.7. Yamu Akwaba. Fina do a video na toa. Young quena, young fire, auto tip segment, and so and for my young Hamana so na any SK men we treating command, any SK men we treating command Bisani say. And Pempi na yana yet take care ma yet who a police for near Gina Cano. Eh, obiansi fem ne wa driver no when who set traffic in aso when set traffic in aso kokwen watwam etoda empen ahodo PSU na license nya adwuma na we kona kotwa na we yachew nyina che se yen office eba ne se na police for na passengers for nyina asifem munsifem ye be ma mo car foforo munsifem obiansi fem ye be ma mo car foforo and any SK menu etwetwen komane ya bisane se eya na sa dwumadie na eya na police for edi no omo ho kwan eye mra se police for enyi passengers ensi fam wo bra car alodi passengers ekwa na SK menu anopa ye mu achi agidie pass anopa wadidi mami adum ye ho ye adidie de se ya anopa tutu yo anopa ye bedo asese e fro wagye enso so me da much said that yeah mo boy punu yenso ye da asese da bia enso ye fro wagye enso ye da ase pa na anopa ye bisa se pempi na ya na ye tahu a police for na ye gina ka ni police for na mo kwan so no entity e de mo fam say chief inspector entity e de mo fam say chief inspector Alexander Obin training or the mom near the idea and o ma bakwan so no but obo ba anya no mo ye bebre ibeka se bi ye be dudu no ana enye obi kura timi ko gina ba bi no watu ni che no wati na no o hide ne ho na fa o pese obi enkoye bibi na una ese wo ho no mani pa de kura hunu se police ni wo ho enti se ade we ba ku mienu survey se ma hweye na me koye a e de assemble ba na ne kura bon ho ba na nka mo wo ya de papa ne mo omo mu di ho kosie se be ya nipa na emu apa nkoye na o maso ni mu se di entro minim enye santity ene de ma wo mo ana de wo kan se mfa se obi asora na papa se bo mo adwuma mu sora homache na wo ko adwuma na police ni akogina ka na o si ba ko ana mienu binti passengers wo nyina nsi na o de ka na ekọ na ta bre no nipa no be de nya ka akoye adwumadie se de wa betra wa free ahomache abetra ho a wo studio a wo ye adwuma enye ne kwan so no do aba mra ne man ho kwan se obehu se why mre wafum ba ku mienu miensa bi na bro so say o ma wo kwa anhwe ade oye ne bi ba obetimi a pound car na mu ansa na obeye no say ye passenger car nipa tuni de ese o ma solution say ye de car bi aba mo simfu we say ene de fine na mo so o si nipa na de car na kọ ne de enye ne kwan so no ana anima etosu mienu kura say emre mu no police ni bia ni ho kwan say obusa driver ni license abra onye inspector a eburu so senti say nka chire na emremu pa de bebie ni ho de bebie ni ho ye ni sa ye nye ni sa kra nye sa na ye adwuma no yo enti SK menu enye mremu se sa na wo se yenye no na ya na ye nam na se police for no eye yen sa na when they wo se on kasa passengers for no ye be kasa yenzi asafu me yenzi o ye yenzi ana say driver ni na be kaso mo bi yenzi okosoro ba famede meko when they wo hu to me say wo say on kasa ani de basa na koye twuma memtwe driver ni ntimi emfa ne pe kasa ma munsi
ana passenger na wuti mu no so wo nsi a driver no say waje either say bi kro waje license na waje the safwa o ma ne nko wo be dey atimi atira no so timu ade say they said the issue na wugina ho no ma nti broni say Jojo we have to negotiate na bia e be kan papa wo dey upa crack tramu because me ko say bi kwa driver na waje license o be timi ama na akọ na fe waba and that's why car to friend say tractor wo ho nti wo hwe na se tractor no bibia ni ho na se bia nipa na ko ade o mo to asane mu dia ene na wo si o mo mo bambo nti a ene na wo ma provision dia wo di beboa wo mo ne mo nyese wo si o mo ama o mo aye stranded e wo akwantinfi ama de odwumadi a o se okodi ne so na ama akobo o mo anase akoye basa nti nya ne kwan no na mo se minsi mesi ni ade de ne de ekoye twuma mentwe sa na ne de eya na ta de wanchu bebre ene eba Ew. Entina che say still na we say enkoso mfa afutuo na ma a police force na fe ye de cars papa aboa ama ya ye transport system no dia fine na mo ye nya ndru ho no ani kwan se omodi enhye ekoma ye ne timamufo na ye kofro ahye sa ahye no na ama ye yakoka yakodi sensembe e wa kwantimfi enye ne kwan so no esa na ma dwumadie bi a obi asa no pa okodi no bo se na adwina so to bo se na afi ama obedu kra bi a wa late ahwe kra na so kra na yakoyi na di akoka okaka bibia excuse bi a ye nyintum nti omo hwe ye besre na pa ye kan minim se nipa bebretie chief inspector Superintendent Alexander onim de make and also so sa na ma we so adana me na me nam ye tama police for na no kwan so no watu ni che na oti baabi na omiemie ni phone woji chere wo ye na say na say ne PPE we hifa adan watu che chere some of the man no afi o friend commander ni ade no that means say wo mo ye catch rom but wo mo ba bonti a ade foforo yo SK menu au yenya wanka no pay yeda se ne adesuade ne nkyerɛkyerɛ mu a odi ama yeda se pa wate yo miss me da maspa yeda se do for ni ye ne enam kwaso ne atimamfo nyina ye besua na ama bibi basa na enkoye wantwi na fe yemfa ne fuma tubre nsi bebi a SADC yo SK menu no pay ebedo asese fra waje enso yeda se pa wai yo miss me da maspa yo enti SK menu na yede na twetwe nkomo ebisa ne se ya na yete kasa hoduo mu na se police fo no egina ka no munyina munsi ebema m ka foforo ye bisa se ewo mramu na SK menu kyerem se suna mayade yankwe anim na yenhwe eniema hodo a aba bepie mu odwa so anopa yenhwe se ebeto bi na yankwe anim na yebeto so de a enkane no nananka yede ahwehwe ekodwa so a na yaje eho akade ene nanka wo akoda bi a na so odin te se kumi kasa de ni kodwa so a munji kumi kasa na mo mama hwehwe mo mama gari na min kodi ene nanka wo mpa na wo de ko okay medem paba ede okay mo mama da de se na min fa nkofie sese sa ne mani nyina no asesa ene na broni friend barter trade enkane ne ka no barter trade ba sese no ni bia benti na e bata nanka e barter trade enti sese de eni hobium sese ye di sika ene di yendwumade bia se ye di sika so ye di yendwumade nyina so de na hefa na yenya sika wo enti na ya na e ba ne se na ye kanfo de ama se mega cash lucky boss bobo de ansa do ho bagim na obedi sika esan se sika na ya de nyina sika na ya de nyina sa me ba nkran se nkran ya me fa kama so aja me sika sa munyenti aja me ntimi enya ya enti bobo de ansa *426*8 *8 ho ne network bi a wo so bobo de ansa obebo na select number 2 ene aye max radio enu achi boxes ebeba ba kosi asia 1 to 6 bomoni ahwe mu lucky box na select ba kon enu achi 5 Ghana cedis ni achi fa to so na sika bi ebefi box ni maba no eno ena ye osika hye ne so demo na wo to no demo na wudi moto se na se wandi a emu ayere ho broni say don't be happy bomoni an say obekoso ato by ena eka eye enkaiboi wonu ekire say ekoba no home appliances ho nsem nko ade a ene na be happy don't worry wonum eye unbeatable bundle offer promo no buy 2 for less no egusu a ekoso den gidi pa nkofo eje omode
ɛne nti bra na wo nso bɛgye wo deɛ bɛgye wo tisi washing machine na yɛmfa yɛn nsa nsi nneɛma bebree saa wogye a wosan gye kettle ka ho wobɛtua sika no 5,530 Ghana cedis na wotua wie a yɛsan ba w'akyi ɛma wo sika 300 Ghana cedis ɛde to ho fire dropping na fa kɔ fie uwie nso a wosan gye wo Infinix Smart TV ɛne ne smart watch ɛne so 3,000 Ghana cedis pɛ 1,000 ne mmiɛnsa pɛ na ne kora no ɛyɛ Tecno Camon 40 Pro Tecno Camon 40 Pro wongye no nko a wobɛgye ne smart watch nso aka ho ɛyɛ 3,170 Ghana cedis pɛ uwie a amonom hɔ no mo a wagye sika 250 Ghana cedis ɛde agu boto mu a masbuy fo ɛkyerɛ sɛ saa nneɛma wei ɛne nneɛma bi ɛka ho ɛna unbeatable bundle offer no wɔnom ɛde ato so ɛne nti din ɛda so wode ɔkɔ wo yere fia wo sɛ buy 2 for less promo no mehwehwɛ no bi wɔnom ɛbɛkyerɛw na wo nso abɔmɔde a atimi atwusu o choice anaasɛ wa make you choice from us by was 0544 019552 0544 019552 visit our website at www.masbuy.com.gh masbuy kyerɛ sɛ ɛba na nneɛma nko ade ɛyɛ papa na bo bisa so okay yɛnte so mfa ma wana sɛ usika na yɛte so de ama ne mfa ma kettle enka ho yɛnte so mfa ma wana sɛ usika na yɛte so no yɛmfa ɛma smartwatch baako enka ho yɛnte so mfa ma wana sɛ yɛte so ama usika na nka yɛde ma ne yɛmfa ma phone baako nka ho ɛno ɛne yɛfrɛ no /to-save bɔmɔden sɛ yɛn showrooms ahodoɔ nyinaa bɛbɔ ɛde awura hɔ masbuy ɛnkra ha yɛwɔ Madina Zongo Junction yɛbutu hɔ Tema Community 1 nso yɛwɔ hɔ afei nso yɛsan nso ɛwɔ circle VIP station hɔ yɛgyina mu na La Paz nso ɛgya Star Times building no yɛgyina mu ɛwɔ hɔ Kaswa nso yɛwɔ Takrady station hɔ a Dakoma Junction yɛne Max FM Max TV ɛna wɔ Dakoma Junction bɔmɔden sɛ wobɛbɔ de awura hɔ oba na wabisa /to-save promotion no na yɛnkyerɛkyerɛ mu na in fact emu yɛ pa uwie ne sanso a na wasanso abisa buy 2 for less promotion nso na fa ho gima nkyerɛkyerɛ mu bi a kyɛn we no bɔmɔden so bɛfrɛ yɛn 0544 019552 0544 019552 anase 0544 019552 enti hyɛne so pa yo wawie kumi ya wie na emi sɛ ye WhatsApp line na yɛnkɔ so a mo atiefo nka ye na agya ye ne ɔmo ni WhatsApp group yɛfrɛ no simple Max Morning Dew People's Parliament yes yɛfrɛ Max Morning Dew People's Parliament yo enti wani bɛgye ho sɛ yɛn group ye woni yɛn bɛsusu nkɔmɔ ahodoɔ ho a bɔmɔden so bɛsɛ ne yɛn hi ɛwɔ WhatsApp yɛn number ni nie 0201 163665 020 1163665 ɛno ɛna yɛn WhatsApp number no sɛ ne hi ɛde kɔ yɛn WhatsApp number ne pɛ group no yɛde wobɛka ho DJ Holy ɛwom the beautiful green ɛwom Irene the Kwaw ɛwom ɛyɛ producer Mr. Bobby nso wom ɛna yi hwampo ɛna me nso mu wom me nso mu wom ampa makai me nso wom enti bɔmɔden asɛ ɔbɛba na waba bɛkan ho ɛwɔ group nim enti yɛda se bɔmɔden asɛ ɔbɛyɛ ne saa ɛde ama yɛn na nkɔmɔ ahodoɔ nyinaa yɛbɛdi no na one yɛn ɛdi ne kama yɛnkɔ yɛn nim na ɛnɛ no yɛne Ghana Water Company mpɛnfoɔ atwetwe nkɔmɔ ɛna no na amanfoɔ kyerɛ mu sɛ ɛna kumi yɛn pɔtam nsu ho ayɛ ɛna yɛsi o dabi mpɛnfoɔ yɛne Ghanafoɔ akasa ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo mpɔtam baabi ɔmo te ɔmo mbea ne nsu ho ayɛ den ɛna ɔmo sɛ dabi sɛ deɛ nsuo de deɛ abu atum sɛ obi a Ghana nyinaa nsuo baabi a Ghana nyinaa yɛgu so yɛle pipes ahodoɔ yɛbɔ mmɔde so obi a bɛnya nsuo ɔmo tie yɛwie ne ɔmo bɛtwetwe nkɔmɔ ne yɛbisam sɛ samate you hear them mo na mo say sɛ mu wɔ nsu ɛwɔ baabi a monkɔ hɔ anɔpɛ ya enti
yɛkɔba yɛbɛbisa sɛ nsuo ho nsɛm ɛte sɛn ɛwɔ mpɔtam ɛnɛ Ghana Water Company mpɛfo etie yɛwie ya aeroplane vum yɛbɛba bepie mu wɔ mpɔtam anɔpɛ ya na nsuo ho nsɛm nyinaa no ɛto atwa ma enti yɛbɛtwa ho aba yɛbɛkɔ yɛn commercial break yɛkɔba na yɛbua hama na ma na wode agum nsuo ho nsɛm ɛte sɛn ɛwɔ mpɔtam yɛba sese ya na yɛama kwan na bayɛ yɛ Welcome to Thursday morning. Max FM 89.7. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura essence deal kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. Fala Friday is back. Yes, Max by C, Beto Bibia Fala. Enjoy up to 50% discount on all items. This Friday, 7th November, all roads lead to Max Buy shops. Come get your mobile phones, ACs, TVs, washing machine, swallow maker, edifier speakers, and more. Up to half the price. For further enquiries, call us on 054 401 9552. It's Max Buy Day and Bibia Yefala. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has progress at long last? School Connect. Link up with your former mates and be part of that congress at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae's Come on, church, let's sing it at the cross. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4, verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover.
a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal 89.7 Wero Max FM wa jidu okita se Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛsene kwasi ada untumi fa duadan so untumi fa bladan so kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu kam kumi kasa that the TM state governor ebe shew Maji wedi tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili masaya se Ladies and gentlemen, the number one rapper of our time, Lord Kenya. Welcome to Thursday morning. I am a pet of you, happy what the faith. I am a oh yes. And for someone like cold as eyes, and they are nice, the one cry. Never the free would put him, wow, my lady sweetness. He became a church in Macau, wow, idea, and one in the back, ooh, my baby, and with a sunshine, the preference, send me kite, about and two little tights. Uzi, heavy, sexy progress, yeah, there's a fool, make you want one bar, watch it from my home, many you want. I don't know, I said I down for that lumber. Na down for that lumba say yes. Uncle baby, you are down for kwada hobie. Na dey by force. Say na better say nyame friend so for that down. Part of correction. Lord Kenya, nyame friend ntem. Nya Lord Kenya when Lord Kenya and chakra dey no kwa dey ne story no very inspirational. Lord Kenya. Nyame friend ntem pa wa anya sabi ofori amponsa. There been to no hwe ya wo ofori amponsa line. Ana enti enkomo ya udi eni ahyese kasa na ye ofori amponsa ba no betra obetime bisa na asema wo. Oh, na so ofori amponsa kasa o ye sofo. Ene ewi akire wo se on wontimi nye. Ende se ne ya ade da ho. Pastor Lewa. Ayo, wo bia. O ka kire Dr. Pounds so obekwa buruchire. Besinde Dr. Pounds said that so at Hit FM. Now chicken man she me bro me tell her man jiji wanna go for your ponsa, and you're not new song. O from sound kakra. Oh, I know of where do come. On can. Oh, okay. On can. Enti watch ra ayi asafo juma ne de atonsu mo ho. Atonsu. O for your ponsa. Na dey we mystery o. I was say what you be na no. Because I by force. Yan Kenamara. Ya mummy and Chenamara. Yan can't producer, any executive producer. Yeah, we do a show for young person. Oh, Kuya said you only me. Oh, your mama, dear me and Chenamara, Yan Chenamara, Yan Chenamadaku. Because open and then yet China ya corners we came to me. Yan Fanimra, because Nensem no still like this is so mammy. For young person. This is so mammy. As I see the TSB. Wow, because said there always suddenly or can say nyamia friend na ekwe chira harabasa and I just say wakwasa money at the end of no say by force say ending na ya do obi asoma obi ahyew Lord Kenya brand dem mahuna man ni ajipa na recently video ya circulate on social media why very nice Bible can bata Yesu huna ho nto wampa bata Yesu huna ho nto yo why fedodo yo yen kwa ni me
Abusua ene ho kwan na ba. Yene Ghana Water Company atwetwe nkomo. Omu chirim so sese de bibia dadi se sese ya toto mu tie dwuma de. Ye wie nso a yene o metwetwe nkomo. Ye namba ni ne ye bisa insuo ho asama te se won potem. Tie namba ne na tie ni ye. 0550 055 522 055 0550 0550 055 055 522 522 0551 0511. Oh, massa. Oh, baby, be about zero. Oh, friend, Mao. And na. But almost no. Almost instead of 0. And then at for 0551 0551 59 59 83 21 0550 0550 055 055 522 522. What they have so my boy, oh, yeah, ma. Oh, yeah, mistake about zero, ma. Why, yeah? Mr. Good morning. Atamas. You are doing away. Oh, mammy, you near that bank. I'm sending papa. Oh, papa, you. I am papa. Since December. December. 6 on the 6th December. Ah, you call them by you, no, so your papa. Oh, I didn't go show. Yo yentie we yesi insuo ho asema te se won potem na bo won potem di ne hwade Ba jame mete ashama katamaso o na mifie wo ya katamaso number 2 you be a sister Becky owo no na ya ho no me de pipe kura line be phone na ho ana la te bia ba ho enti se we Ghana Water Patrol so mu tie 0551598321 ye bisa se insuo ho asema te se won potem hwanie. Hello. Bobby. Bobby. Say we know that Kuma Junction. Dansuma Junction. Dansuma Junction. Yo Bobby no pay yenti o ye bisa say nsuo ho asema te say won potem. Me potem hande bibia ye okay. Na tin kwa me say article no kwa no mo ye pipeline we bi won. Amaya de pa. Ba ndu ai say na me nam da Kuma. Da Kuma won say Ura da Kumano. First, the station no. That bridge no. First, and your first right bridge no. Second one, Salene cookie at school. Name who's a pipe here fire. And I paid them in Kohomo and who said, yeah, I'm all years now on there. But beginning, I'm a power wash. You. Ghana was at the heart of mobile model. My you. Yo Bobby yeda se na che se omunkomo no mudi SSC no omo toto ne ma insuo be na che se yeba no kore yeba enye ntro baby wo hono ma enye but yeba kakra kakra oh damso man ke fit ho sei omo de no mo bu no toto ma wo da bi me na me ka me kire me se damso man ke fit omo guso omo se omo guso atoto ne ayo nti no mo nwie wo mo bu no toto ma wo mo senti no mo pese ye misa na omo hu baby obi wo ha so obi wo honum na otie ya nko betimi a testify e ho de obubu no toto pa almost say amatoto ne manyi almost say amatoto ne manyi na nti ye misa se ompotem te sen na wo nsu hu ha obi a bodin na kire mpotem ho ana se obi a ho na ye mbra ye betu hu ana mo afama when ye good morning. Yes, sir. Yeah, but I'm a shabu. Is your new crowd? Hefa. Shiabu. Shiabu. That was my shiabu. Is your new ho? And you are componia. Etimuso de anapa mo yeden hohoro manim. Ole, ye buzo galam di suba. 3333. Asemo. Yo, enti u say Dansuma Shiabu. You. On say ebia no no so de ne dia ba you. All right, check here that's it. Me make keep fit on kwase Shiabu. Enyo, e ho side enyo. Omobu ni toto ho. Enye e ho de enye. Nye kra Ghana Water Company for we say water west for. Omo hwe bibi e wo ho. Na me kra de kumie ahu we ye concern na ya raise esese wo no mani ba ho pa kire se so when na de bia nsuo hu nsem be kwa atwe
ɛwɔ man Ghana yɛtwa yɛpa de we hu ensuo ne light ni kwan sɛ nke nya challenges wɔ ho kra till when oh when ye Muna be man cancer. enkansa Yeah. enkansa frefinfa Jefe ko katamanso. yo New big. cancer anu odi o man Ghana o man bi anipa tim oh yo we de ne pepem ne sentina no pa ye bisa no ye shobo enkodu awie anwumere na kyese oma ba be pie mu e wo mpotem why we oma no mo se ye ma mo ho kwan no na mo nkyere yen ba bi a nsuo eni na ena wie ya kosi na nwumere omo ntu ho na mo nti moma ye hu sena nsuo ho asem ete ewo ompotem 0550055522 0551598321 numbers ni biom 0550055522 and I say 0551598321 enti ofra na wachira ye ompotem ba bia wote enne sena nsuo ho asem ete ewo na we wudi nsuo a wo kwai kra be den na wa flash oh anodin honestly anodin enye kra oh yo yenfa ofre no ba komienu nkan ho na yenfa ofre dwumade no emra na wie ye 0550055522 0551598321 ye bisa se nsuo ho asem atesan ewo ompotem ba biate hwan nie Ima Adenta. Nsuo ho asem tesan Oh, I had the assume sa. okay ankwa gyaroba hello okay ankwa gyaroba hello why Secret. keep your secret hey keep my feno Oh. yeah ono so ni timu ye ne de o my phone no say aw nanya aw say keep my phone wati keep me so my phone na me mfa me nkwa asem so Oh, there be so do you me papa. Ampa keep every viva teshi keep every viva teshi yo nsuo ho asem te say wo mpotem So asem de ba me area bia me wo agbizan area de ho de nsuo ba me na fofo bi o mo twi bi no side press B side ho no mo no mo company so mo de be 3 weeks ko mo ni nsuo kra wo mo enti omo so mo ye de ndwade oh dan fo ba ko de ono na ejare na ga sam pene dada meme munwale o munjare why munjare boni di na ye njia na no pai wadamfo no de Kwasi Oluwa e wo twi blow Kwasi Oluwa da wase keep oda wase ene na Kwasi Oluwa anopai ye chia why you keep your dase keep si munwale you Kwasi Oluwa Fantuma bebo media no fantuma bebo media ye yada oso de say Kwasi Oluwa oye Oluwa gaso so Oluwa yo Oluwa no and bisa no brofo so simply how is water situation at your area or in your area and then no brofo hey when you serious so we na de la frɛ na afɔ keka bi kyerɛ wa o sɛ me bisa sɛ ne brofo na sɛ me nim so ka sɛ enso ho asɛm te sɛ wonti bi nya no direct sɛ de wo de no nti simply put na make him yeah that's yes that's it. Welcome to Thursday morning. Hello, baby. It's because of you I sing. Thank you for attention. On the part to my phone, they ring, ring, ring. Oh, my baby. It's because of you I sing. Thank
you for the Max FM. Max FM. 89.7. calling my phone just to check in on me or this area my attention. Checking on me 10 times in a day or this area my attention. Oh my baby never driving me sense so focus on beyond a blessing. Allow me never scatter my brain make a focus on life with addiction. I'm quite no behave. The best fear me to you. And if you are some to a best coming need time for love. I don't want my for myself to love. Your friend is Stonji. New song or the other. Max Morning the WhatsApp group no opese emfa won kan ho send ha Max Morning the WhatsApp group no opese emfa won kan ho send ha e de coin WhatsApp number 0201163665 ye de obeka ho Touchable, me bo me pa no na won kan inti misreba wodiem na se wumpa the mama pemesa inti jamen na menyamade ya wadi na menyamade jamen na menyamade the mama pemesa jamen na menyamade ya wadi na menyamade ana ye ne Dr. Pakwasi afo betwetwe nkomo na otwe miensa ne ye hyase zodiac signs ana ye ba bedi nkomo ahwe adwuma wo se obi anya bosom bi aye wo ade adwuma wo se wonye na ye hwese obi enjanyo na menyamade ye hwese se adwuma no na na wo ye na emwa wajai Sami ya chirem se bosomi e wo mran ka dwuma wo sanka me ye pane sanka metena kwa ho asese sika me bo me pa ye no na ene se me de ti radio si sreba wodiem na se wumpa to aya me ya kodu echina no maja radio etifi echina ko hu se mete kwa ho asese sika na chese me se brada media chire no ya wadi na menyamade adwuma ba ko so ananka ye pese ye chirim se bosomi anka wo me wo sanka me ye pa ya dance krum se bia wanya asem na opo bia kogina wachi asem na oka no nim se anani aka asem no nu azenya no kore madwuma ba ko nen madwuma ba ko nen se bi mu de sun wa yasi jiska no de ne ya dance krum e bia wakofo bi yire ne ya chew Entempsi ayenku ya nimena enkoma hodo aka nyina no yemfa ento aso yemfa ma live on Max 89.7 Max Morning di wana wasugusu ya wutie ye frame kumi kasa na yenku ya nimena na yenti nkomo yemfi na Grino wutie kumi say ana no ana abrantie bi enya ho kwan tu kwan kwa brochire okay no kwai no kodi 2 years e wa brochire nti na chese 2 years no na yere nkwa na te Ghana okay nti anche no baye obaye na ja unim se ja wa hu yere acha ho keka da obeba de kwam bia so no obebu eja kakra ti aja mu ye yiwie na ndi omodampam no mu di enkoma ana abranche ni so meyere 2 years ni a mi ja wa me kwa brochire di ase ade no ne da na yeso aya bibi foforo ana na yere se an ye keka wa mo na keka ene na ya nkoma e wa say ye die ene na ya nkoma e wo fie sisi e wa mo na keka Wachima 2 years ni a uko ye ye keka wahala big wahala amina no asechire sen ya keka dia na ndia ya sem kasia pa na ya kasia ya keka sen oti ahye sen it is a customers no do so line Tina wonders enti shall never end bra yi ni na yiri ase taste na sasa wonders enti shall never end bra yi ni na yiri asem yi yemfa no nto na mensan ema mo ba ko ne hwe se enkomo mieni hwan na ne dia na odin okay papa bi nso no ne ne yere na osi o to ne mama na yere ayeden ache ti anopa bi no mo so no so yenko boutique na yenko na men koto pint enye ema new pint ema tell your kwado yi sika to ho na chese pint no ye yi na ye yi ni ye yi colors there be we no na eye
ye yi bebre ba na kala no e ba kope Okay. nti ase me fan say bi yellow na na ye yi sa na ye ne so medo ma colors ne ndo so esa o me ka say me draw say ba kope nti enkomo me ni we die ne we die no hwan na ne die no be ma ne ntina wade no we no ba ne say o me ka say pants ba kope no she oh we ni die me hu ni say oba no on ka abone ye because oba de bi also pants right nti e bia be do omote no ko ka say de bi o she pants ba ko nti we die ne ye we die ne okay normal Amina yes we ne ye keka MBC said the Tina can I don't know cause na pants they say colors baby or hot no matter na better color ba ko pena man na bia de bia o say yes me see out yen chen I said de bia pants ba ko na ya hotel na bia ne pants e ba ko pena na pants no kumi pants no aye kan was normal what I see because different sizes and other things nti no say me omo kan na me hu bi da ntina oh draw nani so we imagine na say ya oya yi mo say na ye keka okay makai me hu bi da but me nya da je ngro bi da but then what so mu bi da a check say emu ye eyi a check say elastic asena ye ka to aye bi da wa da bi matwimba manro Pam cha no pe mo te say you are the one away you are the me mega cash lucky boss star 426 star HH and one ye gusu aye di ekosi say your promotion so kosen yeah ekoso so mega cash lucky boss senia every Friday no ye wo Max TV so no novella watching we no gusu asese ekoso anya asem keto ani di kan ye besre ahwefo ne adofo nyina you perform with Chelsea last week and to me ambasso because of technical challenges in Tinama last week ambasso. But then this week, dear, Nyame Aduma Ochna, etuem say enya sem ketwa kra or games now born last week and I mean points now unya ye no enshingu ye that's what hono match say ebeka sama to say yesu moja no ati ase nti no oche nyame ya adoma aye fiade ye best selective winners no ewo Max TV so nti mestre say o person FM ni nyina ye mass corona busuan baako nti be select mu baako o select a 6 boxes be ba no select wo lucky box I count say bibi wo mu so into fa well you fa one box but don't me select 2 boxes at a time no we select 1 box into fa 1 box na o de kakra atwase ketwa ewom 5 Ghana cedis untumi I mean untumi about 4 cedis untumi about 3 cedis betumi about 5 cedis betumi about 10 cedis 20 cedis eko nyina betumi abobi ba ketwa ewom 5 Ghana cedis bo we are na wo abo pin code unya abo pin code ni we per instant na game results meba se udi ya game results meba when dia game results meba na se udi nso na instant na cash in na se usika na ba we na ma mega cash ye stronko kra because unya abo game na instant na game results meba and now game results ba na we discount na instant na cash in we nya fi na beka say bra office na friend number we say ni and send no we don't do that instant na say cashing intine efiade bia ewo Max TV so novella watch and win ye ma give away asese enya sem keto akra ye che branded t-shirt and a chebi ye cable no yes and na ye san so che new techno smartphone. Yes, also check up to 2,000 Ghana cedis. You share last 2 weeks Abigail and Jordan. Yes, yeah. Jordan yan 1,000 Ghana cedis Eddie Kofi. Abigail yan a smartphone. In fact, new techno scrap. It's said the Tina Sika and last weekend to me and to me and stream me live for the winners into this week na me adoma which is Echina ye bed the last week there any this week there ni na beka ho na chese yeah ni pepepe yes and na oman mu ye dem bra na ye adwuma for me
say unya 18 years who say abofra into no agrowe unya 18 years e best say men fa hu nhemu kra because enyan kola na di agrowe oba di bi man ye be ma di bi man ye and obi wo ho no beka say wabo game no so the game results enye dey emba besides your network providers na ye ejuma me no wa ha say metumi afa me phone me from say beka say number busy me wa na won ye call ye and pay say me try say me send this car ma ya amfa so me dey talk to mu so me say ya my mate and finding go say ya so your network providers na ye ejuma nti say udi agree na say o results emba anampo say o results aba na oksika ne mba me be ma code bi say cia na say uhu sa situation we bia na wa code na they check o game results star 426 star 10 hash star 426 star 10 hash and how say code na ye dey boni star 426 star 8 hash star 426 star 8 hash but o check o results na no yes star 426 star 10 hash into bo star 426 star 10 hash na no we no ye the points and check if you dey bia o master TV so no sa promo na ye kan wa say be chase kane phones and your bebre no and no ye the points and check into no one thing about this game is say obona udia unya points obona when din so a unya points into the sa points in be check two person na chese obokra na so when di kura na unya points yes unya obona udia unya points ubona when dia unya points no emma unya chances say you be from TV so e Friday say intino into when this kakra timi enya achede o TV so yeah sa ena udis kakra na we like na be winners no ho so a yes ne sa intime ka kire obia say bomoden na bo game na nya more points so that nyame yaduma if you other way any fear there bia also be there obeka winners no when wa chede fe fani say every week unya 1000 Ghana cedis a month saying zika be brain till me strem mamu renfi code no star 426 star 8 hash star 426 star 8 hash e won network bia so any na no pay be damase why yo yes yeah that's it komede ada ya serious bibi we check akra enti when ni kra ka sem foforo no anu ka sem foforo komi na oda de odai kanu kre odai ana panta sem ne kan na ejeje na wani so mani nya ofe o David ana pay de ni nya me fe mi hu bo an gise me wia me na mo na ohia na ansana wa bo ansana sonso okay jo ma say ye mo ambom ye one after the other komi adwen be na odun e ma dwen ye adwumenti man all right I no pay better was say okay da ma se pa I said that enti channel so star 426 star 8 hash na wa send the network bi a wo so na mom channel so say o dial star 426 star 8 hash na say wa hu Max TV ana say wa hu Max Radio a cancel na sansan bi mkosi say obehu Max TV ana say Max Radio anya sa ne obehu bi a obekoso atwa na hwa na wandi esan se sika ne ye de ma o ye de kire ni so ene say da biara da ojebre ni adaje tie Max FM ana say o hwe TV Max TV enti channel so ye da say waje atum so be ne sa nyankopon nhira wa ebe twema mentwe You know the name, right? One Mic Entertainment. Hey, baby, you done beat me too much. It's smart, make I see your dimple. Pretty girl. Welcome to Thursday morning. I never ever say you bye-bye. Never ever leave you single. Anytime I do by your side, you make me feel so simple. Simple, my baby, simple. You make me simple. You treat me right. Smart, make I see your dimple. Simple, my baby, I leave you single. Anytime I do by your side, I leave you single. Anytime I do by your side, you make me feel so simple. Simple, my baby, simple. You
my soul. Me Simbo, 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 Simbo. Another name, right? VIP. Max FM. Max FM. 89.7. I see this girl around my way. I think I like her. And I like how her hips they sway. I think I like her. She dey move like Miss Africa. VVIP. Anything she dey want, I go give her. Nanka group we adwuma pa kosi se Reginald Stone adwani group we. And I did that. Reginald Stone at the Shito Eco group. Or the Nayero Shito Nibi. Wachi. Jawachi. Watch it out, no quiet, naturally say. And a group from shake your body. Reginald Stone. Shake your body, body. Move your body, body. All right, I'm saying I'm Max Morning, you live on Max 89.7. Ayana. Move to the groove, tell me how you feeling. Ebeye enaka krani ayana ema ofo ne bi ebrepa se usiesi ubade na akọ school make say wo se wonye ne ntem esan se school bus beba befa akoda no onso e bi abekọ adwuma weekdays unya ne nkoda na eye den pa but ye can say ne nso se ekọ weekends se bia Friday na de chi Saturday a onim se do weekends nso a enkoda ne so de benya no weekdays akoda ne beko school a o wasode anopa enya ne akoda ne so onye ntem no nko school no edu weekends nso akoda ne nko school a weekends na akoda no momu nya ne ntem esode ntem eba benya ne wo wofo no eba ne sa e ha adwempa because adenti na weekdays a wo beko school no me nya ne wo a na akwa bibie ho ba weekends any Sunday a unko school no na wasode ntem na wo disturb me enchechemu kakra kire se eya na weekends enkoda ne nko school ne sa na onim se eda Saturday na se da me nko school eya agro na me ba bedi ofie eya aduane na me ba bedi mididi na mada enti enhwehwemu kire se eya na nkoda no enije eya na ewo mutim ni nti na eya no mo pentem asode kura di agro oh me da me nko school me sode me kodi agro me kodidi Sunday me nko school enti na menya so de yada chese menya didi ya me kodi agro enti ye kirem se eno ho ani genti ema omoda sa anyimre no omoda so nyina ya agro eno na ba ni sa bon se oba ne da ho be kona oba ne sresre na ofefe ne se yi ekoma ye nyina na empempi na de ba kwa ya na ye taye ne se ye school na ye hu ye classmate bi e okrom ye hu ye classmate ni okrom a nickname a ye nim ye classmate ni say ye different no e wo e bi a secondary school ye wi secondary school nipa no atwa school so abobra akọwade awo nkoda be ye ayi miensa edi nachi e okrom na wonama no ahu o classmate no e ya ye nya se omo nickname ya na yenim o secondary school na ye de from no se ye wie school ni esio ma ye njai se ye de se di ne from ai anu mom ye njai obi ho no ma ho ya na nickname no na okayo otimi ya Dina Nkasa because nickname no was more popular than ni Dina Nkasa ninja obi ha nickname no stick e wona adwun enfum so bi ani ho se ode ne nickname e be frɛ no but ya na yenhwɛ most of times e bi abehu nipa no abɔ ne bra wa wade one ne yere ne mma ene nam ohu na osimasi na de agye no e bi ana ne mma na edi na chi no the way and manner wo de beje no enu na ene de depend because me mate bi or Accra or Tema your friend Dross time I know secondary school and you can imagine say my colleague here make can say me secondary school your friend Dross na ne Dross are one day on ne yere ne ma enam na me hu no and on guy no so you be and me hu na Dross ne ye mono mini of apostle to apostle o kwachira ase say on pe bibi nkanto nkora ne tiri mu now so na wo nickname na wo nickname ye dey Wona de dey. I mean nickname. Wona kumi na oni nickname. So ti hoyi. Na me nickname. Unya bi so da. I mean nickname.
We just use that. Na kumina no nickname mu a. Eno akita no ho. Kumina mu no nickname mu. Mrs. Kumi, we Mr. Kumi. Enti me brother ba ko na ne friend Afiafi. Afiafi. Obeba school no. Over school next term. You said the following term. Did you friend Afiafi? And also ye kakra ye de ma yen a ye wi school a ye bia ye nam krom na ye hia ye colleagues ye momode an say ye nicknames ana ye nimom back then e was secondary school see hu omo ne obi wo ha ye bia ne ye manager e wo IMAX Media o de no ho obi wo ha okita position e wo company bi mu na ne workers e wo buo e de ma no. Oh, so no, yes, it depends on the way we go about it. Yes, who na when I say na commodity kwa na betwem ba kono makase. Men ka se minchiro. Ye na ye manpahin President Mahama. Ye na ye wo bu e de ma no. Ye hu no bu e wo say ye mfa ma no de ma no. Wo begie di say ye wo bi nso e wo Ghana ha. Omunu ba ko say food green. But ebiana sa time no ebiana why and they and say why retire from media jumana beautiful green no cry no what they akoto baby o ne banka e ka ho ebiana o makra mpo nim say ye friend ma me beautiful green o na friend e wo say ye nko bi say na ko me nim say green o ne ye medin de green no na na etwidi ana wo fidi Italian ampa they be Latin Mexican what's it and the beautiful na be do that time no more fans also by green no need ati ase yo yanko anim ayifo no update ho novela mo ho mon from mre na yanko anim me monyo ba ku me bi na yan from mo bicha bum we money show one kasi monyo umi the holy we dey monyo wati ya monyo kumi mi di na ji ofi ha medical generics if I say anya mi de ama besu aminti o kase ya monyo ba kwa chirikire mo na anyanyum na me gbo ma hwe ya meje me saklete na kumi da so tejum ha mesre holy we dey monyo ne emfa frɛ novela ko no na me bie me nyum na me Welcome to Tuesday morning. Friday is back. Yes, Max by C, Beto Bibia Fala. Enjoy up to 50% discount on all items. This Friday, 7th November, all roads lead to Max Buy shops. Come get your mobile phones, ACs, TVs, washing machine, swallow maker, edifier speakers, and more. Up to half the price. For further enquiries, call us on 054-401-9552. It's Max Buy Day and Bibia Yefala. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non-crew Kosi Dumienu Beboa, program no air live on Max FM. Na nika semne say ya system about non-do Kosi Beba, Yabema odds. Now so what may trebia di Beba, Yabema odds. Now so
What's me Trebia DB? Sounds so any of the big interviews and Penifo Kukuda, Omukasa, Edimu, Ewo Ghana, and we are still good in some, Omu, any omo etchim como. Inti Shame, minima bedra for, if it's Joada, Ekosi Fiada, Ewo Max FM and Max TV. Watagwan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Cause reggae is strong. Come on, church, let's sing it. Albatross. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4 verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by Kanketsi of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. My joy will ever be. 89.7 will rock. Max FM, what do you Okita say? Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛsene kwasi ada untumi fa duadan so untumi fa bladan so kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu kam kumi kasa that the TM state governor ebe shew Maji wedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eliti so bi fe bede aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Hello, people. My name is Kojokin. I'm listening to the People's Parliament on Mass Morning Dew. All right, yes, I'm Akwaba and from Max 89.7. Na yahwe say. Bosumi bia ya wo bia na yahwe say. Bosumi bia ya wo bia no adwuma ben ene wo se nipa no eye. Na obroni beka na yehu yan left and right ene ya se adwuma ye no eno ana adwuma wo se ye yenkoso anye enye nso a ene ya ye type ye letter ye resign akopa adwuma foforo aye enti ye ne Dr. Pakwasi afo e ba betwetwe nkomo bosumi aye wo yen ene adwuma e wo se ye ebo 8:30 a ye be ma ho kwan ye be bie phone lines no wasem bisa ahodo nyina no doctor e wo fie ha na ode amano enti doctor no peye mu akwaba yeja mpacha hoden wo ho menyankopon daroma na wonso we Yehowa dom doctor voice e me de pa oh me da say nyame ti eno say ye be de ne nya voice ne bi osu de de pa oh David doc me Doc West yem de pa. Doc Akwaba. Yeja. Doc yendo wase. Eye na ye ni mudwumadi a wodi. Etoda na adaji ni ho kra. Na so e kamia ese Max FM ye frɛ wa na waje enso. Sumidasi. Why adie? Why? O bank account ni ye adwuma. Una say una adi bi kwa ka ho.
Uko credit and I could debit. ɛyɛ adwuma paa nti waka sɛ yɛ adwuma yi mehia ne check no Now what debit and I could credit. Ɔno ma me ne check na na matwere bi kakra wɔ so Na odi amano. Na wakɔ yi. ɛyɛ asɛm sɛ bɛwaka ne nyinaa Na wakɔ yi. ababom yɛ de ntimi mmɔ brɛ aduom bu afu wode kɔhyɛ dan mu ɛ wohyɛ hɔ a na woyɛ fa kyerɛ wo sɛ wo so pie na kɔyɛ adwuma na no no obiara ne ne deɛ a yɛde ama no a ɔde aba wiase nanso ɛnnɛ deɛ a yɛbɛkyiri yi ɛyɛ bosome nanso apart from bosome no mepaakyɛw 24 hours a day every 2 hours bia no yɛwɔ nsoma nsɛnkyerɛnne yi a naano mebobɔ ɛyɛ yi a ɛsɔre wɔ apuoyɛ 6 hours time ne ɔduru ha another 6 hours time ne wakɔ akɔda enti no yɛwɔ month ne wɔ hɔ deɛ but hour bi wɔ hɔ a yɛbɛwɔ a yɛwɔ nsɛnkyerɛnne a ɛpagya ne mu a ɛyɛ dumienu yi mu a bi na kyerɛ sɛ yɛbɛtumi awo me paakwasi a mete ha yi ɛwɔ saa bosom yie yi mu na wode bosom no nko ayɛ susu dua sɛ ebi a mɛbɔ kuturuku anasɛ boxing a daabi dɔnhwere report yɛbɛwo me no saa nsɛnkyerɛnne dumienu biara ɛsɔre wɔ apuoyɛ no na kyerɛ sɛ ɛwɔ mu sɛ yɛawo me ɛwɔ ɛyɛ obubuo bosom mu deɛ nanso na medeɛ ɛyɛ ebi abɔ enti mentumi mfa bosom mu deɛ nko a anase baabi wɔ wiase gyina a no na yɛde kan bosom no nko a nyɛ susu dia sɛ adeɛ pɔte wei na mɛyɛ nanso the period anase the hour and the minute you were born determines the specific thing that you do. Dɔkɔ ne yɛn kyɛ. Yo. Ɛna ebio ansa na mɛkɔm no mepa kyɛw the fact sɛ ebi a yawo me bosom mu ama ahwɛ ɛde ama me benya mu mfasoɔ. Na mo deɛ na wokɔ akɔyɛ no wobɛhia ho akadeɛ na wode ayɛ mpacho sika no wobɛyɛ dɛ na wanya na wode akɔ akɔyɛ agye sɛ wofa nkyɛn ɛyɛ baako mmienu mmiɛnsa bi na wonya mu mfasoɔ a wode akɔyɛ wode ne deɛ ba still baako no anyɛ adwuma no a wonya mu mfasoɔ no wonyae saa na ɛno nso ho asɛm saa tie dog mayɛ musa wei deɛ obi wɔ hɔ no mu a saa nneɛma wei nyinaa wo kan ya obi wɔ adwuma ɛsɛ sɛ wɔyɛ ne ade obi wɔ hɔ no ma ne wiase a wɔbaayɛ wɔnte ho mpani nsɛm da sɛ ebia na adwuma nie anaasɛ adeɛ wei na ɛyɛ adi ne yie die bɛba die na bɛda adi ama nipa no ho sɛ da bi meyɛ bɔ me ma sɛ me meyɛ tiri anaa yɛ bɔ me ma me sɛ me meyɛ provisions yɛ bɔ me ma me sɛ me mɛtɔn mako die na bɛda adi ama nipa no ho ne saa adeɛ yo adeɛ bɛda adi pɛ fam ahu ɛno ni deɛ di kan adeɛ no wopɛ naturally wopɛ w'ani gye ho so adeɛ no w'ani gye ho sɛ wonim mpo na obi hu ɔka kyerɛ wo a wotumi hu sɛ wadwene nya wo ntanta ɛwɔ adeɛ no ho bia me wɔ ha yi bia na me sɛ presenter yi friends Mr. Kumi oyi concert pa but ɔde yɛ presenter na sɛ mfa journalism obi hu aka kyerɛ sɛ Mr. Kumi ade wei ɛwɔ hu woyɛ a ɛyɛ sere paa o mebɛyɛ adwuma deɛ bi pɛ sɛ woba hɔ na bɛyɛ sei te sɛ deɛ papa yi a wɔyɛ adwuma wɔ Peace FM yi ɔka jokes a ma afei dankwaku yɛ boa ɛnɛ yɛyi invite no baabi ma obɛyi nsɛmkwa ne adeɛ a nkurɔfoɔ sɛ die ɛkaa ho nanso ɛnyɛ adeɛ a wawodo adwene akɔ so sɛ wei deɛ ɛno ne adeɛ a nti w'ani gye ho nkurɔfoɔ no gye ho ɛde mfasoɔ brɛ wɔ no ɛde mfasoɔ brɛ wo ankasa so a wowɔ hɔ no ɛno na wobɛhunu sɛ adeɛ wei deɛ saa nsɛnkyerɛnne ada adi ama ɛno na ɛne mede ankasa mede bɛɛ wiase na mmom yɛka yɛyi no ɛno nkyerɛ sɛ wohu wo deɛ no a na yɛyie daabi ewiase a ɛwɔ yi sɛ wohu bobu tae kora wode bɛɛ wiase ankasa mepaakyɛw wohaw kora so kyɛn wɔ berɛ a na wohunuyɛ no ɛne sɛ wonya hunu wo deɛ no wie a mepaakyɛw wohia physical structures wohia nhyehyɛ papa a plans strategy a wode bɛyɛ adeɛ no obi wɔ hɔ a wabie store anaasɛ ɔpam adeɛ na dwuma nkasa no no mpakyɛw ne plans ɛnyɛ papa lifestyle bi bata ho adeɛ no ɛma nkɔ yie yɛte ha yi ɛnɛ meyɛbɛmu no mewɔ ahoɔden aduane bi a manya bia na kuru na ɛkɔ drink bi a manya bia kuru na ɛkɔ saa nipadua na mede kɔ me 60 years mu ɛno na mede kɔ 70 years mpakyɛw body wei yɛnyɛ body works ɛnyɛ kaa sɛbe enti deɛ media bia no sɛ nna bibia nyame a mama dwene nyame sɛ ɛneɛ sɛ hwee nim
na me gu so wafa ho adi mafa me ho adi mpacho udu san fie no a you be battling with diabetes hepatitis B we men so madwuma me ye no ene ema me mfaso ana me esi manu so say the next 15 years the next 20 years I had pese medru me pacho sata me bedru no manfa apomuden hyehye anka ma de ehu afi dru ho no me yare obeton waja pade ewi no waton ade ewi no waton ade ewi me pacho adwuma na wo ye no wo me be pie wudam ho ehwini mu sie ni ebi fi nasum wo me be pie wudam ho ehwini mu sie ni ebi fi nasum he wo ebuhwani mu ensa na wo so bia no mese no come on sorry ko drinking sport okwa twa one motor na ba gina wo so wan kwa bekum me pacho sa de we die obi ni wa hu bi da anasa waso da yempa hu bi da eye mian kasa makono na di manimu a me ko drinking sport wo e kan sem pacho ma me say nya na me kan price me tu akaka ho me feel ho me feel me da so ti ho obi kura ba no sponsor me aka ho me pacho me nka se ensan no busuan mu ye busuan we de ensan ko ahu me pacho eye wo na wo pe ye wade bi wo a solution no enye obi spiritualist bi ena be yama de na firi so na waka se busuan wo ya me da mi sei me pacho eye wankasa wo pe esu ne de wo ebi a wo ye ma sem wo pe ma me pacho but ukuransoma me pacho through that you can lose your star because enye obi na nipa e wa bonte ho ena enye obi asoso na sabi ene ne da yo Doc Wadaruma ye mfa na bosom ni wi ansa na se bi se bi edi akire no green no mfa nto aso nti ye nhyase yeah the edi kan ye be share say for Aries that is 21st of March to April 19th omo yeja e ba cho omo de ni bi ni soldier anu ye edi kan de to so menu firefighter so yo boy e be mo mo ha ana o he de to so miensa ibi ti say bodyguard eni adre say you know omo no ni adin lie no na omo de ne wo pa ya oye otwerefo anase editor afisusu obi a oye banker anase financial advisor ewo ho afisusu engineering anasusu ka ho bi ebi ni ufiwa wa ba cancer ebi wo mpa but ebrenti yeah enti cancer shall say from 21st June to 20th July e pacho a real estate that is ensasene adan ho adwadie na afi wasamba agriculture efuye mining enso di mutinti man pa enso so wo ho anya galamse die anya galamse nani ba ko na epe na di bi na aye na okoda ni galamse enti ya clarify ni eno na ban chiwa waso be shi ne ka man yosi obi sika be ko pepeka so ko pepeka ko tudi na ba waso be he pa enti cancer ni no na economist eno so ka ho bi na wa ba Leo no shall say from July 21st to August 20th July 21st to August 20th fashion eno she ho de to so mienu ono so tumi e bi ti say accounting ana say ono so event planning ya be kan ba ku ye wo yi ono so tumi ye afeso mu say san nkofo bi ye enkrata de man nkofo ma e kwa brochire ni ade documentation for me da say passport ne visa ho nyoma eno so ha enam no so ne we kopi ha eno so e wo ho saa ena acting ena afeso artist obi ho ha oye nyumtuni ha popular na say ono so betimi ay omo ye saa makeup ni ha ono so betimi ay omo ye saa makeup ni ha stylist no saa mo she mo ni ha beautician me da say wo ye no free wa na waba ono so omutumi ye acting na enye emeyi omo so radio presenting and say TV and so omo ye meyi afesi counseling and so omutumi ye mefa if you are no about Scorpio 21st of October to November 20th every way women almost so do ni as a detective and as a CI criminal investigator or she mo ho obetimi anu watna kama because they are very secretive uhuda or the bisia ni ba ho so no or the call wow and so social yeah detective afese so spiritualist ha yo nkofo bi wo ho a naturally mu hu ade o me psychics eno so wo ho e na afi so
yɛ ɔmo a from sɛ necromancers yɛ obi wɔ hɔ frɛ saman samafrɛfoɔ ɔmo a mutumi ne ahohom di nkutaho saa area no so wɔ hɔ ɛna mkan sɛ yɛwɔ dɔnhwere deɛ wɔ hɔ ba wei deɛ bosome deɛ ne yɛbobɔ no raw saa deɛ ma saa nsɛnkyɛnni na saa nsɛnkyɛnni no pii a na deɛ mbobɔ yi wahu bi wɔ mu sɛ adeɛ na yi ne ti wɔ ha yi Sagittarius ɛno nso yɛ teaching adekyerɛ anasɛ ɔyɛ philosopher asɛ obi a ɔhwehwɛ ɔpɛ nyansa anasɛ nyansa hwehwɛ anasɛ nyansa pɛ yɛsan nso so wɔ obi a wobɛfrɛ no sɛ explorer ofiri ɔman wi na ɔkɔ wi ɔkɔ akɔyɛ nhwehwɛmu ayɛ biribi ana yɛwɔ mu a yɛfrɛ mu sɛ importers ne exporters ɔkra nneɛma ɛwɔ hɔ no aba Aquarius deɛ ɔno so yɛ researcher ɔmo nso so yɛ editors adwuma mu yɛ journalism radio and TV ɛno nso so ebi hyɛ hɔ ɛna ɔba no bibi te sɛ camera handling ne adeɛ no a ɛno nso so ne deɛ no hyɛ mu wɔ hɔ a Pisces so yɛ teacher ɔno nso so ɛyɛ traveller someone who journeys to a faraway land to seek truth afei so obi a ɔyɛ dreamer anasɛ a visionary ɔtena ase ehunu sɛ the next 50 years then ɛbɛbɛ wi ase saa area wei saa adeɛ wei yɛ nya mma yi me ɛna mɛde saa adeɛ ne bɛba wɔ hɔ a ho nsɔ de pɛ saa na so ɔ invent bibi koraa men nada o onipa bi ayɛ inventor but gyina wa so deɛ wɔhwehwɛ no ɛho adeɛ na anya enti wo pɛ sɛ woyɛ deɛ ne deɛ woda wapie fi wo nipadua wam na akɔ hɔ baabi ɛyɛ adeɛ no na akɔ akɔhwɛ na wasan deɛ abɛhyɛ nipadua no mu woba ha no abɛyɛ yo doc nimdeɛ wɔ nyinaa yɛnhwehwɛ ho yɛn ho adwuma ɛwɔ sɛ yɛyɛ adwuma foforɔ yɛnyɛ dɛn adwuma no yɛ no a but for plan ɛto ho na nyame bɔ na wonya mfasoɔ firi mu a wode akɔtackle wodeɛ no ankasa no a wode ba ha no doc ɛbɛtumi aba sɛ bosome a yɛwɔ me yɛnyɛ ho adwuma na mɛyɛ but mɛyɛ atumi anya ho mfa so papaapa depending on the fact sɛ wahyehyɛ wo nneɛma yie your factors bi wɔ hɔ a atumi yɛ areas a atwɛn financially making ɛnyɛ adwuma bi a na mmom ɛyɛ sika serɛserɛ no so yɛ adwuma obi sɔre anapa dware kɔkɔtena ho nkwa deɛ ɔno so adwuma no na saa nkurɔfoɔ no ɔmote kwa ho no agyapadeɛ ɔmo ayɛ no ahu sɛ mfɔsoɔ di mu anka wɔnsa mma obi adwuma bi a ɔyɛ bia no bibi wɔ mu nti a ɔda so ba ɛna kumi wɔ adwuma yɛ mu bɛyɛ dɛ ɛmu yɛ ankasa mu yɛ yɛ nkurɔfoɔ yɛ box ɛgyina ho sɛ ayi sika ma ayarefoɔ yi wɔ ano ɛbɛgyina ho na yɛde obi ɛbɛgyina ho de ne mfia yɛ ni yo doc yɛhwɛ ebi ana meyɛ Gemini adwuma ɛwɔ sɛ meyɛ ne sɛ mɛyɛ writer bank anaasɛ engineering school yi manko bi school ni nso ankɔme me 1+1 nyɛ yɛsɛ me nkɔyɛ bank adwuma menyɛ dɛn wait ɛno no nti me di kan ka sɛ wo koraa no wonni ade no ho nimdeɛ na wonya sika a wotumi invest ɛwɔ saa area no bank adwuma yi medwuma meyɛ wɔ ha yi ebi ni medwuma meyɛ yi okay sɛbe menka sɛ ɛnyɛ obiara ware a ɛtwom okay sɛ wobie wo nsɛm too much a na meka yi o financial route ɛyɛ weak a mepatwɔ deɛ wobɛnya no wontumi mfa nhwɛ ɛsiane sɛ akyekyakyekya dondɔn meware ntɛm okay menkyekyɛ ne bebree but mesave more na mebie biribi te sɛ ebi a microfinance kwan no so ana wonam no bibia a mɛpɛ obi a ɔno akɔ sukuu no na yɛpɛ adwumayɛfoɔ a ɛbɛka ho a yɛbɛyɛ a ɛmfasodeɛ bɛba wobɛnya mfasoɔ wo deɛ wonkɔ ho sukuu wonni ho nimdeɛ but wone sika wo ma wotumi yɛ baba shop bebree wɔ hɔ a nti ne deɛ no ankasa ɛmfasodeɛ ɛfiri mu ba ni ɛwɔ mu sɛ adeɛ no nkɔ ho sukuu mimi deɛ yi mewie SSA na mekɔyɛ diploma baako mmienu bi na megyaeɛ no yɛaka nyinaa na ɛwɔ a in as much as you've known how to read and write yɛaka nyinaa ɛwɔ kasa it's a practical ɛnɛ mekɔ school kora na meyɛ week ɛwɔ mathematics mu ɛnɛ meyɛ mathematician yeah I applied mathematics ɛnyɛ theoretical deɛ a woyɛ wie a na wasɔre kɔdaa bi na mmom no yɛ adeɛ a ɛni ɛnyan mede kyerɛ wɔ wankasa w'ani bɛgye kɛkɛ wahu ɛne nneɛma ahodoɔ bebree practicals mefa adeɛ wei na mefa wei na mede fra a yɛbɛtumi adua mango yɛbɛtumi adua bɔɔfrɛ nso bɔɔfrɛ na wɔsɛ de 3 months na ɛyɛ yi a bɛtumi de 1 month ayɛ ɛyɛ practical
enti manko hu school so green no minim sa asembisa bi wo ho na asembisa bi ene wo de na ja people's parliament ya na ye ma ya tiefo nti yem ya hama no ma tiefo na ye mie ye bietum wi na afi me de asembisa ho bi obo de ma doctor no omomfa ma doctor nti utie wo fie na wa asembisa bi de ma doctor ye na ma ne nie 0550 02550 so do say nkomo papa me si o a o si 0 0550 0550 0550 055 055 522 522 and I say 0551 0551 59 59 83 21 when you good morning. Yes sir. We are Kwame taxi driver Broford. Was Kwame yes when you ready adwuma ho yampa Oh no correct. No correct. Na manage hom pa. Na when you ho ampa you mate e kina be so no abetena se why Mate kasa. Mate you hello why good morning. Yeah na Nana Tesino Kasafi Malam Market. Wase mi say enti Professor Doctor Onke maybe the 1st December year 2000 and at time 12:30 p.m. E ban say na un say time near 12:30 now when you be ne ma mi aka sire ya ka tire me na ya tro so me ni so gina wai ote ana metepa yo gina so mpacho wo so de no nka nursing na nka wasa nka wo ye nurse de first na yi ni mi say this obi ye nurse oyo ba ho se mama nyina aka ho mama nyina ye nurse enti obi oye health assistant oho ana say oye nurse te say apomudi adwuma ni mu nko ade yeah wo so mo hu bo mu because eye wo dia awo ye so e be fa timi kan safofo na wo ya ye di problem but aja wo ya obetimi aye besua herbs kakra ebefa bon say wo de ade ni kanipa ko na ho beto no yo aja yesi ama mi ni bi ko na wasanka onye ho adwuma o okwa no gina so ndo gwe de obi gina so de na ye mfa ni why hello na making ni sagorodo ebi ni enkansa hello yes ya wase ontina nsusu na ote asase so ntie be ne den ada mitwi ahye na mfomu yi anko poso de na mfom eti enkansa wadaroma uni ba bia pono wa ya twika do kofa pono so why me person ka sam chen kakra mazan kansa o say aye fine enye bad say wuchika ba na na ye ka no but unya sika no a mpacho unsa gorodo otumi bu anu a bi e pe ne wakoyi na odi akwakoche nti eba na sa wo de na wo ye no da ba ne che na be bu anu akwa ye we no ankasa na ye kan yo enkansa yampa na ahuma borodoso yo susum ya se kura ma hu say yamba na ya na utade momo o de ma hefafo ema na de nka ho 055055522055159832 and pacho when ye then wentimi agina so kafra when ye Pacho James good morning. Yes sir yenti wa se misa Pacho ma se mutane say the all church na fine dem be say mutane say e ejuma nimpa no na oya na ni je ho ana say oya ejuma no na oya odibenye ska wa abrabom that aja ose ye kan say no ye nhwe say bosomi bia ne adwuma e wo se wo ye no ye nya adwuma ebema ye nya sika na se ye nya adwuma na ye ye ne ye ni je ho am che odi bi na che ye di e passionate am che odi bi ye wa do ma che de nti no obi am obi a wakotra no nti o footballers pia side so mo bobo no ma buebue companies papa bi yeah obi na kan ba me de minnim no obi say Yusuf Chipsa a no bokotoko team no also no accountant so oh okay ma me fa me send say entwere mu dog ma ye misa obi beka se wo watena asase so adwuma asese nka wo ye ana ne nsoma wo de ba asase so wantimi annuru ho ana ne bota wantimi annuru ho obetimi like ebetimi atransfer ko ne ba so ana so obetimi awu akwa aba because say wanye sa na adwuma ntimi obeba ba ba ye me pacho wo adwuma de ma wo ye honam de ye
ye wo botaye ankasa ye do ba wiase ene we ye adwuma ntinam ka se we ye honam ade a ebema wo do nsako ano but obotaye na do ba hanankasa de se wa anye wie dia obesan kwa ba beto aso enti onipa bi o ha bia no ye wo continent ye wo to so a kire se obotaye o de ba wiase ni enti obeto ho na wa hu ade na anye na kwa mepa cho adwuma no wa anye obati bia sa kwa eje wa se homework no wa anye homework no so o se we ye na yamfa no honam adwuma no nso e bia memeti yi daachi bia na e bia metimi aba ba yesofo na ma anye sofo na manyini memere wabum ebetimi akopɔ na ebetua oka se wanye so ebetimi aba me baso ana se medidididi ma na chese ayira on pacho da bi oba na adwuma nku but e bia wo na wo ba ba ye ade a that is fapima wo ya ade ni yi a nke be ma o maso so anya ho faso e bia akoya o mo so de ana se we kra na wo so mo ya o mato aso de aye but anu de nti oyobi a ye fe no mateme ho eno no wo de bin wo ho awo saa esu no a wo kura se on tanka ho ko ni pam na tan bia no mateme ho no na no be mo odru akire that's it Teresa mateme ho ya mpa na me amom de me peme amedwuma mom na me ye creative so me ye caterer ti me tumi ye bibi a me ambe wi mpo na me ho se ade ama ye no ti me o kan de me pesa me teme o me an ye me bibi yo ade na bomodin ati football club na friend mateme ho FC why mateme ho group mateme ho FC ebebu a opi why ni no usu why Edmond Owusu. Yo, yentie wa se misa. Yeah, woman. 1977, 26 March. But then, 26 March 1977. Odi nkame se, soldier straight. Army. 1977, 26 March. Can somebody be 1977, 26 March. Yo. Enti wo se no nka eye army. Anase air force. Cause when you dini. Oka on se sama no de wa wagin so be no enu ana obe when you dini. Enu na wo se nka ukọ. Onsu. Chama. Odi anka ebo asumba kwa nka bedwane o. That you matter. Maybe I'm handy group. And so me so dem na akọ driving you. Nti me dey afa ho. Oso aye dey. Yeah. Oso otwi car driving. Yo. Ya te wa ya de why? Eti we say na ya unua no ne nkasa no mfa nko be makam. Omo car no esi wa kotu. Obete. Osi nyina bedwire. Hwan nie? Pato Bobby. Yenti wa se bisa. Pato mpekemi bisa 11th November 2020 and 6th January 2023. 11th January 2020. I'm saying mami 11th January 2020 and a CBB 11th November 2020 and name says CBB and 2023. It is Bobby 11th November 2020 any day. And I say 11th November 2020. Oba na bema. Bema. Okay, and na ne tosu mienu no. Bema 6th January 2023. Okay. Also no so ne de den. 6th January 2023. 2023. Aye. Okay. Bema no. Bema no beto nwom. Mi ranti onu anka se nim o panwum papa. Mi nada o. Ena oba no. Oba ne de de. Oso mu mienu ni aye mema. Mienu ni aye mema. 6 January 2020. Oh, okay. Enti first one 6 January no ebe ye eyi juntuni obi a oye music one to bit me say. And at the 11th of November, no, and also the detective, police need, and I say criminal investigation. Ew, 80. I'm sure young quite hamane so na. Was a bisa who do no, but what they answer or the Bema doctor, na doctor, one no. And any doctor Palquasi afo na air train comma ya hamani 0550055522 and I say 0551598321. When ye Hello. Yeah, why? Good morning. Yeah, na. It's at your family, sister. You. What's it, Missa? Me bani 24 August 2020.
And I mentioned the 6 July 1998. Also Obani de ne ya he 24th August 2020. And I won so And I made the 6 July 1998. You. Akola no be ono so be musician. That is music artist. And they told me sofo. Na akola na o talent keke. Ne dey so be more of practical. And no ya dia o ka asem che na no afa wo. Ono betena ase na dia o kan no akotena ase. We bie mate ase wo no na femansa. Dia o ka ya no afa. Ono so na betu efi ma me nchentem akọbọ no ho agwa ba bi foforo. Yesi di osa no de nkrabia pam neja connection e di fi ono ngasa ne ho. Obra wosa. But ma me no so ne de ne yin ne mfa ka ho preko. O se ne de ne 6 July. Year ne year ba 1998. Emienu bema. Okay, one farm. Jawaju nka meka we bi wo but be se me hu ni sex say oyoba ana se bema. And March in 2000 and March in 2011 no. March 22nd, 2011. Ah, hey, Uncle Jim, bongo for us, when we went there. Military. Military. Yeah, so she. About me, papa. You. Why, dear? Your family get the Casafi Malam. Abigail Malam, who date near saying. Right, a man to woman and a woman, 11th day, 2003. It's November. Was it the 11th of November? 2003. Oh, and it's a usa. Oberton watching. Oberton watching. So I need you to get on pie. Ah. We don't, Mama. Well, when you have Uncle Tom, and if you are going to watch it, dog, my main family once and I'll be Yababa way day. Your WhatsApp platform, so BC where could you slim or say 7 July 1997 or a Bema Navy. And I went to see David Labby on 18 September 1984. It went to so say. I'm a male born 22nd June 1994. Military. To a navy, no, we're a politician, no. Now we're a now, Ben. Ah, you. Yet, yeah, but then we tell them, I'm for Mimi some dear, Nami who. Mimi some dear, Nami who. Yeah, but then I'm for no. Now, what do you who here one Casawahu? Oh, I got a man who Canada. Maybe when you know, yet you, Mano. I remember our friend saying, I am a first one here, 27 October. Hello. Yeah, Ben. Obana Bema, yeah, Ben Fakahu. Abajo Bema. Yeah, no, Atamas, yeah, no. Abajo 2013. Never Akoso. Mama, I'll tell you 31st December. Honestly, 2023. Now, I have the last one. Last one, on the 1st October in Tafono. On the 1st October. Honestly, 2017. Platform na fani na aguso kumi manage any platform na ya no be na aguso because e ba sa abobo ne sa na e be fa dog again so o say 27th October 2013 o e be ma soldier straight and as a teaching soldier na teacher soldier na teacher I only see your school no do any cadet into say o yes soldier na dey no kwale do any cadet to school mu e be kan ta for Yo, ata yate near Tosu menu no say 31st December 2022. Real estate. But the thing is, say, I will say, on who name when I'm making. So, what to me, she said, no, yeah, Utrinkwa, Minimian Casamini baby. On worry, that's on 4 background. Okay, properties are why younger United years in book. On year drew on year. Na adwuma ya no madwuma bia na oyewu na
me o cameraman so me catch you me kyerɛ wo nyoma abrante na ya o so target yi hu sɛ wo ya abrante na odu sam pempen so no a ye o niam bi wo hɔ a wo sɛ wodi kan bua wo hu sie ansana me da se entwen sɛ so be wi ansa waka sɛ o kyena besi dan nti ɛno no wo hɔ oguro ho a from beginning till the end. Doc, 12 January 1980, Oyoba. 12 January 1980. Also politics. Adibia baby ano. You say you're sorry wadim, but be very careful of your health. Entifa apomodin so ka ho. That is health assistant and I said knowledge about herbs and stuff. Because I didn't so more a chronic a chance hako. 13th June 2020, 2015, or Bema, 13th June 2015, Bema. Automobile. Wow. Safokan tanker. Nice. Africa Star. And also automobile no better, and also by a car to second tanker. Have you a bit of cancer kind? Oh, spare parts. You say automobile lesson. Yeah. It me mutu, it me sa pepe. When so saw the day David M104. Oyoba 22 February. 22. Ebies we classroom down. Again, yesterday na man ke yedi. 22 th. 22 th. 2nd February. But why saw your ba na be ma. Oyoba. Jawaju. You ban sika semo a. I've been said because said the season song yensa no. Hey, economics onim bobasa. The sika no on to the sika say or checking the budget. No, all the time at home. The sika no or good, but on to check the basa. Ne dey say plan the sika no nti say die odi esan say otutu the sika sem ye nti. Nti no dey financial literacy ne dey nyina no e wo no. Aish. Onye no fast. Doc we nyina no e wo say enya honim de hefa na ebenya na e wo. Hey, ayo. Okay, nim de ne de bi na me amete ha yi. Obetimi abehwehwe o me ho. Nti eno no ye wo amanfo so wo a se wa wugi ne di ne hunu so mesi na obenti so ye good a se o consult no so obetimi a kire wo a problem bi ani ho. Na Doc ko kan say e be papa say ye ndwumadie adwuma bi e be bia na o say nhwehwe mu. Hia. Hwe beka bibi se ho obetimi hu wa wadwuma. But no mse se wunya ya na asa. E pa che da bi. Nipa oni wo be ya ade no very important. Baby a wo be ya ade no na ebre potin a wo de be ya ade no. These three things are very important. Be di na tem. So ne be kasa boko be pa che no de eye wa nyame ne hu hweye. Nti nyame de ne ba na wantumi am wan transe a wan kasa wasem. Hu sa nyama we nyina de enkoye bia no tenase. Oh, yibi film maintain bi. Na fa foforo ka de e wo ho no ho. Na ebetimi ama wadwuma na wo ye no aduni pompon so. Amen. Amen. Dog na minshira wano pay. Dog we che kwan o number. Yo. O momo number no bank account. Yo. Momo number. Esanso ye adwuma number ye 0548 23 0548 23 21 33 0548 23 21 33 and now 0246 23 84 14 0246 23 84 14 after so me intensive class. Okay. De me yi e pese me de kire na wa wotumi aye ense de biaji saba me ho ansa wo ya me pato e wa wasem registration here from enne and I say started last 3 weeks sa to December e be sha say January nti from now to December de mpacho wo ho kwan say wo frɛ na wo register na ehun we bia nso so ye de ama wo number ni biom 0548 23 21 33 and I say 0246 23 84 14 no wadaruma ya djuma we ema me wadaruma ya go so to Doc yeda se pa me da se pa ya mi hira mu eti abusua ya na mohodo nti na ya na doctor oba
doctor otuwe oni brani adaje kra de ma ne ho but ya na munti oba na oni abeche na mre nti doc edase your friend Dr. Pakwasi Afo na na no pai wa ma yesua de yo yedo bibia se ha na mre be ma nkwan ne de Max Morning di ujumadi na si yeda se ne umre no wadaje ye fast da ma months by omo boy sika fa mu ma na no pay ye de Max Morning di ujumadi e bro na fe de aseda no bi so enkoma hwampo mega cash lucky box bo modern so be fa phone wadale *426 *8# na odo ho agim network bi a wo so number 2 eno echi boxes e beba no select back 5 Ghana cedis ni echi sika bi e beba na ya odia grino chia ne enko we dey ye chiatifo nyina birthday ne be no china nyame yadom a enti no ye chiatifo nyina wa wo jebre wa wutimi bam no wa wantimi abom nyina ye chia obibia me chia me coach Gucci me chia Holy DJ Holy ma de ba kope me chia no. Many thanks and my production team, the beautiful green are in the choir. Mr. Bobby, International Holy, DJ Holy. Yeah, that I say. And you need reverence. Dr. Afo. Dr. Afo, to train. Yeah, yes, came and to train come more. Yeah, that Obibiasi. You heard Uncle Pon